sem jaz začel to editati, sem videl, da je vam čisto načino jasno, kaj se dogaja s to. Vmes malo voice-over naredil, da to malo videli, kaj se dogaja. Šli smo v Grčijo za par dni in ja, tule se čez dan malo smo bili na plaži, pa to začeli se topiti. Ja, dej, stari, dej si gor. Ja, no, nisem hotel. YouTube. Ej, kdo bi uro imel? Watch! Dej nekaj, dej sprav se stran. Quando muda o parque, né, já uma falar. Mas o campo. Se pegar kaj pa Slovenci klub, no. Ker ga zanima, zakaj smo oblečeni v fucking grjuhe, je zato, ko je bil nek toga party, pa smo pač imeli pol to tema, pa je bil še nek Paint Me Rainbow, pa boste pol videli, da smo cili od barve, pa note mislili, kot da fuck, zakaj so cili pinki vsi. Zato, ko je bil Paint Me Rainbow, pa so tam neke barvo špricali. Ko smo mi hodili tek proti klubu, pa tak vidiš ta gol, pa tak en tip tam, one shot, one goal, pa tak jaz, ja, v redu, grem provat. Tak brcam, tak svalim i tak. Pa tak grejo tudi moji frendi, pa tak kar divajo, tak 5 € je bil en shot, pa če si zadev, si dobil, ne vem, nekaj zapit, ne vem kaj. Sam mi tak meni zadev, pa tak, kar moj friend, 5 € kogoš, da nam dal gol, pa sam dizdivo mu dam 50 € po moje, pa ni nikoli zadev. Pa smo rekli, daj bežimo piti, pa smo pa bili kvan. Sam ga je strah, gleda ga je strah. Ded se bo zdravljaj. Po tleh, Ja. Mene bojo fukali. Raztrgi, jo. Dale ga imam. Sam povejte mi, kjer čoša hočete. Ja, ulev ga. Zgornji lev, zgornji desni. Zgornji lev. Zgornji lev. Prvo jom pa sem jaz, saj sem vas zmenil. Ja, dej, matro. Stari, tam ni gol model. Vegemo piti. Ja, po parih urih v klubu smo mi kar fajn že bili pijani, ja. Smo pa šli lepo proti domu, sam smo videli lepo vmes pico, pa smo rekli, dajmo mi pico in pa se je začeli dogajati. Kaj si naročil sploh? Pa celo pico, šunka sir, stari. Ja, pa ti. Kot ti mater, nemaš meni gorila, prosim. Daj ste šel v siru, piso, mater. Odje se lačmi. Nema po angliško povej. Kaj mucaj? Spet si razgal, ko svija. Naseka smo se ga k prasci. Koliko se ga mi vsak dan tek nažremo, stari, mi da ne nažremo. Thank you very much, I love you. I love you, you know. Le, kot je zdaj rekla. Baba more imeti ča. Baba more imeti ča. A si slišal, kaj je baba rekla, stari? Rekla je baba more imeti ča, stari. Mogoče ga baba. Story time! Ti, ča? Poljak mi je rekel, I don't know. Koš ti meni govor, na piču gremo dole, Dej, povej. A posluši, no. Poljak mi je rekel, I don't A greš zdrav, da Ja, dej, Mi je rekel Poljak, I don't know if I... Sam ne govori, ker si prasica. Pa ko vas jebe, imam, dej povej. Ne bom. Zdaj pa ne bom. Zdaj pa ne bom povedal. Ti malo kolenček, zdaj pa ne bom povedal. Povej ste. Poljak je rekel. Kje smo? Kaj smo se ga? Nažgali ko prasci. Poljak. Kaj je rekel? Kaj te ime govoril? Kaj je rekel Poljak? A veš, kaj je rekel Poljak?
Je rekel, I don't know if I have to run away or am I safe here. Zaradi njega, ja. Zdaj, ko smo mu povedali, smo Slovenija, ne? Ja. Pa je tad rekel, oh, where are you from? Romania. Pa je rekel Krašoc, say Romania one more time, I will kill you. I will kick your ass, ne pa mi. Pet je mislil res, da bo umeril. Pač. Ja. Kje pa je zdaj model? Spistek. Ja. I speak English so Tam good, Poljak you bo know. sekal stavi, tam Poljak da ve, ki je, ne? Ja. We are friends. Joking, I'm joking. Pa celo pet sem mu poželil. Veš, kaj gre vzeti k nam domov? Veš, kaj hočemo? Kje smo ti doma? Žgaj hočemo imeti. Daj nam pico, no. Sem vzel račun. Vse vem, kurba, če pa res ne poznaš. Celo pet sem mu poželil. Jaz pa so te pulce, ljubim najbolj na svetu. Tega, nas nema kemiča in cukor. Rukni, po nosu pa smutni. Tega, ne glej ga. To je to za ta vlog, če hočete še več videti, ko smo mizoni, pa ko dogaja, pa tako napišite v komentar, pa lajkite video, pa šerite, pa subscribite. Pa TikTok imam. Bye!